سیوم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در ناحیه سینای پایتخت مؤسسه تحصیلات تا مکتبه گلستان را به استفاده دادند. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نو و زمانوی با راهنمایی و هدایت‌های همیشگی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی منوچهر کریمزاده با طرح معاصر و زیبا بنیاد یافته است. این مؤسسه تا مکتبی از یک بنای سه‌آشانه و تخانه عبارت بوده در آن روند تعلیم و تربیت کودکان به طور باثمر با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. کارهای ساختمانی انشاءات سال 2023 آغاز گردیده در جریان کارهای بناسازی بیشتر از 70 نفر متخصصان محلی با جای کار موقتی تامین شدند. کودکستان نو ما نمونه شرایط معاصر برای تربیت کودکان است که با دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان امکان پذیر گردید. ما با افتخار چنین فضا را برای نسل آینده می‌سازیم تا هر کودک در محیط آرام و بخطر رشد گردد. این طرح باز یک قدم دیگر در راه پیشرفت ساحه معارف در کشور می باشد. ما باور داریم که کودکان تاجیکستان عزیزمان در اینجا ریشه های وطن دوستی، اخلاق و دانش را از روزهای اول دریافت می کنند. در بنای نوبنیاد کودکستان گلستان 20 گروه فعالیت می کند و در آنها 400 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. در حالت به 400 کس رسیدن شماره تربیت گیرندگان 100 کس در این مؤسسه به کار با معاش خوب جلب کرده می شوند. حالا 53 آموزگار و پرستار صاحب تجربه با کودکان مشغولیت می گذرانند. خیلی شاد از آن هستم که با تشریف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه سینا باز یک کودکستان نو و زمانوی مورد بهره برداری قرار داده شد. جواباً به این همه غمخواری های پیشوای ملت کوشش می نماییم که نورسان را در روحیه وطن دوستی، دوست داشتن ارزش های ملی تربیت نماییم.
дар назди ҳар як симхонаҳои машғулият ҳуҷраҳои ҷудогона барои хобу истироҳати кӯдакон фароҳам оварда шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо тарбиятгирандагони кӯдакистон суҳбати самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои идона аз ҷумла ширинӣ ва бозичаҳои гуногун тақдим намуданд. ошхонаи муассиса ба бинои асосӣ пайваст буда барои қабули яквақтаи зиёда аз 100 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳуҷраҳои корӣ, ҷомашӯӣ, анбори нигаҳдории хӯрокворӣ ва ҳуҷраҳои тиббӣ аз дигар имкониятҳои фароҳамгардидаи ин муассиса мебошанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз симхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб ва шароити умумии ин муассисаи томактабӣ дидан намуда ба масъулин ҷиҳати таълиму тарбияи дурусти кӯдакон дастуру тавсияҳо доданд. ҳуҷраҳои машғулият бо шиёру овезаҳои ифодагари меҳру муҳаббат ба ватан инчунин қаҳрамонҳои афсонавӣ оро ёфтааст ки мутобиқ ба дунёи рангини кӯдакон мебошанд. ҳуҷраҳои махсуси намакин бошад ба беҳтар шудани роҳҳои нафас, паст гардидани илтиҳоб ва баланд шудани масмумияти кӯдакон мусоидат мекунад. ин гуна муҳит ҳаворо безарар гардонда нишонаҳои зуком, аллергия ва хастагии асабро сабук менамояд. ёдовар мешавем ки чунин таҷриба бори аввал дар муассисаи томактабии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст. дар саҳни ҳавлӣ барои бозии кӯдакон таҷҳизоти муосир насб гардидааст ки онҳо самаранок истифода мешаванд. ҳамчунин майдончаи варзишӣ барои бозиҳои гуногуни кӯдакон сохта шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имкониятҳои сохторӣ ва мавҷудияти таҷҳизот муаррифӣ гардида таъкид шуд ки бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи кӯдакон ҳамаи симхонаҳо бо аёният ва воситаҳои мусоиди таълимӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд. хуш омадед бобоҷон ба дунёи рангоранги китобчаҳои мо ҳама рӯза дар асоси супоришҳои шумо афсонаву шеърҳои намуда нутқамонро инкишоф медиҳем то ки дар оянда дар озмунҳои фурӯғи субҳи донои китобат ту қалби тоҷикистони душанбе тоҷикистон ватани азизи ман фаъолона иштирок намоем. ту қалби тоҷикистони душанбе ту шаҳри нозанинои душанбе ҷавонии гулафшони душанбе макони лутфу эҳсони душанбе. Спасибо президенту нашему за садик светлый, теплый, ясный. Здесь каждый день как праздник, веселый, добрый и прекрасный. Мы учимся, играем дружно, смеемся звонко до обеда, а книжка ждет, она нам очень нужна для сказочного света. омӯзгорону мураббиёни кӯдакистон ин иншооти муосирро тӯҳфаи арзанда ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон арзёбӣ намуда изҳор доштанд ки дар чунин шароити мусоид насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, арзгузорӣ ба таърихи пурғановати миллати тоҷик ва саҳмгузорӣ дар ободии кишвар тарбия мекунанд.